Ljudi, danas igramo ovaj Minecraft Skyblock preživljavanje, ali ovog puta imamo kao mini rudnik, znate. I nemamo kuću. da, imamo samo ovaj mini rudnik. Mislim, i to će isto poslužiti. Znači, ovdje imamo vodu, lavu, keksić, ovo 6 komada, imamo ovaj melon seeds, melon i ovo. Ok, ljudi, lavu ćemo još malo. Evo još malo. Tako da, joj, vidim već. Tako da, lupite like, lupite sub i sad, pošto je Minecraft preživljavanje gotovo, sad ćemo ovo snimati. Znači, malo ćemo ovoga uzeti. Da kraftamo malo. Sad su stalno kad ne. Ugaj. Čekaj malo. A dijamanti. Aha, 3 dijamanta. I iron. Pa super. Ok, i sad ćemo malo ovoga. Dodamo drvo. I nadam se će nam ispasti da posadimo još drveta. Malo seeds. Idemo, tu. Uzimamo drvo, tu. Kiša, ljudi. Samo ćemo... Evo ga. Čekaj, sam ja to dobio. Yes! To, ljudi, palo nam je drvo. Opa, dva imamo. Yes. O, 3 pak. Tako da, ljudi, vjerovatno vidite na ta ostrva svuda. Čak i onu tamo raketu vidite. Pa to ćemo sve možda obići, pošto sad snimamo Skyblock kuća preživljavanje. Hoćemo da posjetimo onu raketu. Pa ne možemo sad. Evo vidite, ovdje imamo ovaj redstone. To će nam biti od velike pomoći. A sada malo ovoga. Sad pravimo crafting table. Idemo ovadac. Znači ovdje će nam stojati crafting table. I u njemu možemo napraviti jedan chest. I u crafting table možemo napraviti jedan crafting table. I sad craftamo stikove. Evo jedan pickaxe, jedno drvo. Ok, dakle, neće biti dugačak video, znate. Što ne znam šta sad odmah na početku da snimam, znate. Iako budemo našli i tako da lupite like, lupite sub i prvo što ćemo kopati je cobblestone. Da vam priš pečku? Ne bre. Ali znate da će nam trebati peć. Da možemo da napravimo zlato. Šta opet ovo? Evo ovdje. Čekajte. Znači, možemo kopati iron, vidite. Možemo kopati dijamante. Koliko ima irona? Ima više od 2. Da kopamo i dijamante. Mislim da ne, da sa iron. Ju bože. Ajoj, sad će biti velika frka ako pademo. Dakle, treba ovo. Mjesto ovoga. Tako da, jaj, na pogrešno mjesto.
Joj! Kolike zamke, ljudi, jeste vidjeli? Evo ga. Dakle, ljudi, ne smijemo pasti. Čekaj, ima stvarno da možemo. Ne možemo. Tako da, nadam se da ste uživali u ovom videu. Tako da bacite like, bacite subscribe i... Ojoj, bože. Znači, uglje ćemo... Recimo... Ovo ovdje ne uništavamo, to je zamka, znam. Znam da je to zamka, sad moramo biti baš. Ok. Znači, tu je zamka, ljudi, to ne znam. I ovdje je zamka. Joj, bože. Ljudi, vidite kako ovdje je opasno. Evo ga, zatrpali smo. Znači, koliko imamo cobblestone? 1. Znači, treba nam još. Joj, bože, pomišljam. Tako da, vidimo se u sljedećem videu. Samo da uzmem ja ovdje. Molim, što se to poslije? Treba nam baklja. Tako da, ček, možemo napraviti. Tako da, a čekaj malo, a čekaj. Da. Tako da čas. Ljudi, možemo još. Ajde ljudi, ovdje ćemo još napraviti jedan frank. Čekajte, samo namesti. Jutro. I tako da, ljudi, kraj videa. Bacite like, bacite subscribe. Još samo da vam pokažem kako ja pečem ovo. Ćao.